Kastalatibiyag! Yulay! Ay, Yuli anak ka! Lukatam to'y ritaw yaw! Yulay! Mabit lang, nanang. Ay! Apay aya, nanang. Ay! Anyat mapaspasamak kada kayo aya. Ay na, Yulay! Jay asawam! Adamanin kabkabilan na ijay ni Uriang! Ay na! Impakat manan ni Mauro ti jak kayat nga ugali na. Di mo ka di mapananawaan jay asawam, Yulay! Ay, makaam mo iti biyag na, nanang. No idarumda, makaam mo amang sango iti asunto na. Ay, nauma ako nakanayon amang bagbagaken mangan anawaken kwa na iti kasjay nga aramid na. Agin lalayang daya adoro. Ngam awan mo't gayam tibal na. Kunamlan asinaw. Ay na, day tati paglaingam si ka, Mauro. Kanayon kalata na kasta. Kanayon apagdis kitaram dagiti tao nga awan mo't aramidan na ken ka. Pagdis kitaram dagiti tao nga agul ulimag. Anya nga agul uli magay bagbagamat si ka, Yulay. Kat no naglastog daya adoraw. Isungarod a pinaramamak. Ay na, Mauro. Am-amukan. Am-amukmat ni Duro. Kat amok nga impakat mo manan deta kinamaton mo. Ay na, dagiti latan tao nga agul ulimak ti kabaalam. Hanggang kuidaw ka si ka, Mauro. Takas iti kunada nga rudan. Ti tao ana ulimak, nakaro no makaungat. Aha! Adula, amin day tangay bagbagam. No? Kasano ko mga agong at tinaulimak ngay? Naulimak nga ron. Makaungat kay din. Ay na, day ti paglaingam. Ti agpilosopo. Na. Hangam no di ka pa'y laidyan ti kasta nga aramid mo. Makatumpong kanto iti mang tutopkan ka. Ay, adula amin day ta, Yulay. Saan to ama pasamag day ta? Ay, unay kan. Aya, Mauro. Apay aya nga minakasta ka. Apay akay kayat mo ti agbalin ati prong. Ay, kat kastalati biyag Yulay. Nas kanya ipakitak ti kinatiprong ka, tapno kabuteng dakdag iti kalugaran tayaw. Naimbag tadakan rante ading ko. Kung naklakit din no nasalaw mo ni Mauro at tiprong iti panagawid mo, Saan manang? ay naading ko. No makitam ni Mauro, kasayaatan no liklikam. Saan mo nga asitgan ta amangan kit dinuan niya taramidan na ken ka? Wen manang nimya? Sapay kay kayat day ja pagtripan dagiti awan mo't araramidan na kadakwada. Manang? Iso tandaan am ti kanayon nga ibagakkan ka, ha? Tapno mailiklik ka iti sana nasayaat, rante. Oy, Mauro! Agawid kayon! Ay, awan mo lati paggatang yu ti arakan. Kanabartag kayon. Mamudak na nauriyang. Alin naman mo yun eh. Diyak kaya dete mabitbitin no kasto nga inumak. Di mo kaya ti mabitbitin ka at kasano nga rod ka awan mo tanti kwartayo. Ay kat agure tayo ay... Nay. Nanay. Kakadwa! Nay, apag isaw, ada sumungad. Unag pa siya. Ni Ranti mat akong lapit day ta sumunga. Kung lapit nga pa siya. Nay. Agraragsak tayo kakadwa. Nay, ngapain? Adan mang nayon, inumin tayo. Saan tayo na mabitin pa eh? Ay, mangted ka man iti kwarta paggatang minti arak. Sika kulabit. Manong Mauro? Eh, mangted gawin no, aramidan ka a pilipit. Ha? Ato'y Manong Mauro? Ha? Kastati kaya ka. Saan ka di kakadwa? Amo na. Matataga. Talaga matlagay ang makasarasarita tayo ito akong lapit. Makalabas kan dito ayan mga gininaom. Kulapit. Ay, kakadwa. Ay, adan paginom tayo ha. Ayos, Mauro. Ne. Oy, kulapit. Abi adi ka pala pumanong ay. Imbagag mo tam, makalabas kan siya. Ha? Anya pala dararami daw ay. Kaya't mo ti makaraman, ha?
Sige, Manong Mauro. Labasan kayo nga rudan. Talaga nga awan, tinasaya at nga aramid jay asawa, miulay. Apay nga minanang. Na, di mo ayaam mo jay inaramid na. Kat no kikilan na dagiti aglabas iti pag-iinuman da. Anya? Ay, nagalas at talaga ti aramid ni Mauro. Nakababain. Talaga nakababain. Anya laengan nga iti kunaan dagiti kaarro bataya. Nanang, Iso nga anusam ko maabagbagaan di asawa manakaw. ay na. Apay ayang nga isupay la tinatumpungak anak asawaan. Ay, nagadumat tinagaram idi kanyag. Ay katkas tala tibiyag. Anak ko, saan mo mat amabalin nga isublay tinapalabas? Dayta nga rudgat, nanang. Ay, makapasuron at talaga. Sapay naglastog. Kanayon nga dadangran na. Kanayon nga dakabilan na. Tinakabut-butang, amangan nuaddan tukat mang tutupkan kwa na. Uwin nga rod Sapay kanayon na nga irason asaan kano ang mapasamak dayta. Tadagitay na ulimak at tao ti pilpilyan na. Ay nakarkaruan na paggad Apay, di na amo tay pagsasaw ako nana. Ti tao na ulimak nakaraw numakaungat. Kanayon nga ibagbagakkan kwa na dayta nanang. Ang amaya, pilosopo. Kasano-kano ang makaungat ti tao ana ulimak? Iso ang masurunak iti asawak, nanang. Dinawatan na kaman gaya man iti kwarta day di Mauro. Baybayam latan Manang. Talaga nga awanan di pa nagbalbalyo day di Mauro. Kanayon latan na kasjay. Kikilan na dagiti makita na, no kasjay nga agiinom da. Nawan makikil na kumabel. Iso nga rudan ng tudak latan, hindi dinawatan nak Manang. Narigat na agkudkudak pa ilahin. Tama nga nun niya pa iti mapasama. Angam sigurado nga agruam day jay, ading ko. Nakarkaron adawatan na kadawatan. Baybayam latan Manang nimya. Tinapatag, awan tiriri. Ay, sa bagay matkit di Kasayatan nga agpayso ti kasta ading ko. Lumiklik ka iti gulo. Nakadamagan manan iti dayta, sika, Yule. Ay na, Mauro. Amin akalukwam diti lugar tayo, ag dinamag. Si kalatan akanayon ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Adula amin dita. Apay nga min ayang ay kaskasom dagiti mitir akakalugaran tayo. Bye-bye amla kita. Ay na, Mauro. Sang kaibagakkan ka? Ti tao ana ulimak, nakaro ang makaungat. Iso adi ka kumaunay. Adula amin dita nga ibagbagam si Kayulay. Ay, anya kamutkan. Di ka pa'y dumngag kanyakmat. Na. Kasanon ngay no adamang tutupkan ka kat may sagmak ka. Ay kat kastala ti biyaga. Gasat ko siguro ano bilang. Ay no. Talaga adi ka dumngag iti sao, Mauro. Na. Ay, talaga ama kapasuron ka. Ay, jak amo na niya tirumbang nga ramidakan ka. Naimbag ta nakita ka ni Mia. Nay, nanasuleng. Ay nabalasang kaw. Siya kaw tagkidkid daw iti pasensya. Gapo iti naalas ngar aramidan jay manugang kaw iti kabsat mo. Ay, nana. Kanayon mi abagbagaan kiniuli nga anak kaw. Ngam natangken ti ulo na. Tilatan kayat na ter aramidan na. Makapaladingit nga rod ti kasta mapaspasamak nana. Awan mo tararamidan kan kuha na di kabsat ko. Amuyo mo't anauli mag-abaro ni Rante, nana. Ay, wan nga raw. Sang kaibagami pa ikan kwa na. At itao ana ulimag. Nakaraw no makaungat. Ngam di na kami ipangag apulaos. Ay, day talaang tayan ti adat na nanasuling. Nung makaungat ni Rante, akabsat ko. Ha? Anya ti kayat mo asawang? Tiket ko asawan. Amang ano niya teramidan na, nana. Iso asapay la kuma, taipangag na kayon ngagpaiso ni Mauro. Makininumak.
Awan kwartak, rante. Manong, apag isulang mo tapaggatang ko iti pagpagatang ni manang ko anim niya, ti imot ko akwarta nga imay dito itersena. O di, umutang ka, tabayadan tao. Ha? Nay, apay ngaya kita nakitikas ta, rantay? Apay, di mo kayat ti umutang? Di na kayat nga ilibre iti arak, ha? Ha? Nay, Manong Mauro, di na kumamot kwilyon akasta Kasano? Kat umingar ka matan, ha? Ay, Iso nga ikan ka iti pagnak, mama. Tapno di nakto imutan na! agtong pala kon Manong, agtong pala kon iti kayat mo. Basta di na kumamot ng ran, agtong pala kon. Awan day dya, Mauro. Talaga nga ipakat na latta ti kinatiprong na. Manang Nemya, Masuruna ka talaga iti day dya tao. baybayamon Manang. Sana bali, tabayadak tulangan di arak nga inutang ko di tersena, nga ininom na. Ay no saan lang at adakas na gilunod. Amangan na, ay na, makapasuro na talaga. Huston Manang, baybayamon ko nakmat. Saan ka ngagpakilga inton sumaruno kunak kuma? Ang iti day ta kinarapis mo. Mamin ano nakamutla nga nadangranday di Mauro ading ko. Sana balin Manang, ti importante, saan nakakinabil ni Manong Mauro? Mangibabain at talaga jay asawa mi ulay. Kanayon na laapasakitan jay nagrapis a tao. Nanang, Siya pa'y kit din ti mabain itimbaga kanyak ni Leticia ngagtagi ko ay ti Tersina. nauma akon amang bagbaga ka ni Mauro, nanang. Isa makamon iti biyag na. Una nga mairaman ka ang maibabain iti kasjay nga aramidon di asawa manakaw. Nanang, Iso nga aginggat ka ba ulam abagbagaan? Di mo sardayan, anak ka. Barang no dumngag tumot laang. ala, aramidak day tananang. Kat sapay la ko mata saan ang makasarak iti mang tutuptukan kwa na. Gapo iti kasjay nga aramid na. Anyangay, kakadwa. Solve kayo ng samutain, ha? Dandan hindi kayo pa'y makasaw, gabo iti bartek yaw. Eka, tagsisina tayo nga ruten na. Agawid kayong tagawid naman ta. Sige Mauro, sige Sige. Sige na tayo. Baliwan tayo tumanan na ate agtutupong ginom. Kakadwa, ha? Sige nga Mauro. Mapan kami, Mauro. Sige. Sige lang, ha? Nay, agsing-sing put kayo, ha? Mauro, sige Mauro. Uy, nalala. Nay, sana ko nga gawid gayam. Awan tumot lang taramida ka, di balay mi. Iso sana ko nga gawid. Pagnapagnagi niya. Kita man tilangak ading ka. Bagay ko kadima lang tiba daw. Ay namanang, oray niya di pagpadbadaw. Napintas ka talaga. Kabsat ka talaga. Ngamin, amunak nga ipanak ka. Agbay so ti bagbagak manang Nemya. Talaga napintas ka. Masigurado kasi kanto ti kapintasan ni Jedar Ayan ta aparte. Anyangay, nakasagana kan? Katuan manang. Si kalang yung tur orayan. Ay, kastaya. Mapantangaro din, ading ko. Nasaysaya at siguraw numapan mo pagawidin ng di asawam. Pumanasyar dito'y lugar tayo. Idinto ta agdiwer-diweran gaputan na bartag. Ay pakpakawan, nanang. Makamon iti biyag na. Yulay. Kanayon mo't abagbagak. Angam natangkan ti ulo na. Iso ang makaamon. Agawid tulatan no makalagip. Unangam amangan nuan yan tumanen ti aramiden na anak kaw. Ay, baybayan nyo, nanang. Makaammo iti bagina. Ay. Nagkasatag mo ito. Wow. Nakapimpintas ni masabat ko. Hoy, Mauro!
Ay, Jak magustuhan ti kastadjar mo amang kitkita kanya ka. Mana, Ha? umay kan. Mangliklik talangan. Hindi ka makibiyang dito, sika. Ah, manong rante. Pumanaw ka! Ay! Rante! Rante! Turot ng batang kat. Naisaltagak pa yun. Umay ka man! Data dos po sa may waray ti. Kamay lang. Para matot na ito. Ibatang ti kabsat ko! Abay, minalo mo tanti ko. Lalabiskan! Iso nga ipapas ko yung mang malo iti gurong mo! Yan, yun ay, bagay. Nakarwara ko nito ospital. Ngamjak pala makapag. Kapwede pa ng malmalo ni Ranti iti gurong kawan na yan. Dayta, tigunggunam. Naglablabos ka ngamin. Anya ka matan yun ay. Kastoy lang aro din tinapagting ko. Sirmonan nagpailang mait. Kasano? Kat natangkan ti ulom. Namin ano nga imbagakan ka idi nga aganad ka. Ijam tinaalas nga ugalim. Di mo pasakitan ti sabali a tao. Nang runa dagiti na ulimak. Tati tao ana ulimak. Nakaron no makaungat. Agam di ka matdimngag. Anya ngay? Binastos mo, jakabsat na, idi nabartak ka. Adi pinilay na kan. Agyaman kakit di Taad dapay namnamam ama kapag namatlaang. Basta yuray mo nga agimbag iti husto day tagurong mo. Aminal malo ni Ranti iti 2 por 2. Bakit? Agbabawi ak. Agbabawi ak. Ay, naladawan ti amin bakit? Kastala ti biyag Kanayon nga adda iti udi ti panagbabawi. Ay, sapay lakuma tadaytan ti pagpanunutam, Mauro! Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Ti tao ana ulimet nakaro no makaunget. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Nas ka na may ring pas kong aramidan da iti bubong ti barangay hall. Sakapay nga agawid ak. Oy, Bakay! Sabado itang, trabaho ka pa ilaan. Oho, kundi trabaho ka mo dita. Awan to mo ti sweldo yung volunteer. Ay kat, an-anusan pa lang analain. Anya nga, ikat awan pa mo ti bakante nga minapakitrabahuan. Ay, kat padasam ngamin ijay munisipyo Ang mga no adda bakantay, oray janitor laan. Taday tati maibagay kan ka. Wen, nalain. Sana balay ta naragsakak mo't atumultulong pa lang dito barangay tayo. Nga oray na awan ti sweldo. Oho, di ko namkit day. Agpasikat ka lang kini kapitan. Agawid ka kit day. Mga no awan maganap mo dita. Ay, talaga, managuyaw day dyan, nalin. Nalaing ngagsaw. Sapay, iso ti sekretary ti barangay, yung kasday mo ti ugali na. Manyangay nga rod. Kastala ti biyag makay. Agan anos kalatan Nay! Nasaya at manta na isimpatoy bubong ti barangay hall tayo, kapitan. Wen nga raw, manang Elsa. Asino nga tati nang isimpa di tayo? Awat mo titinang dadan tayo a karpinteraw. Ay, no asino man day taatawa ka, talaga nga adda pa nang isakit na iti barangay tayo, kapitan. Wen, manang Elsa. Adda plano ka mang ipatungpala mang kita. No asino ka dagiti kakatwaken ka barangayan ti kayat na ti tumulong. Apay, kapitan. Adda ka di man ng kabarbaro nga ordinansa maipapan iti dayta? Ay ket surutin tayo ati naramid ti maisama yaor. Anang itandudo iti binipisyaw dagiti tumultulong laeng. May mayat day di amapunduan. Day tay proyekto ang nabayag amalpas. Ay, sa bagay, husto ta kunayo, kapitan. Ang karamanak kaday kadagiti binipisyo nga ibagbagayo, kapitan. Ay ketuwen ama ng Ilsa. Di kan umapapal, tadabot ng binipisyaw. Takagawad kamot nga raw.
Bayam nga isudamot ati maikan. Share your blessings kung ada nga ruday. Lakay Inton. Ada ka mat, ispe. Saan aya nga da opisina yo ita? Di kag tagtagare Lakay Inton. Naka-schedule ita mapanak ag kolekta iti dokumento. Ibagak tulatan ang awan dagitay kasapulak at tao. Naay. Manglukloko ka iti kastangar aramidem. Kasta lati biyag Lakay Inton. No saan mo amay saan dagita mang paspasweldo keng ka, ay kat kaasi ka Di ka pa'y lang harod mapan ag garden. Ay, manjak Lakay Inton. Kakaisuna siyak tinaala at treasurer ti barangay tayaw. Siyak ti paray gamit ti kwarta Lakay Inton. Siyak! Ay na, nagdagsunod da ito abaton. Ay, disok man pala dito. Ay, makabannog ha. Apag iso, aglinong akpailaing. Dito'y kalkalapaw ni Mang Inton. Nalaklakan, nadagasak da ito dito'y numadamdama. De, nagdakkel daytan abato make. Ay, wan Mang Inton. Wan gayam. Mabalin ka dito makiinom, Mang Inton. Ay, wen Ala, umanag kan dito kalapaw ko. Sige. Ala, agtugaw ka dita. Sa inak mga lay ti danaw. Sige man nga rod, Mang Inton. Ay, agtugawak pa ilang dito ya. Pangororaya ka ni Mang Inton. Nalagdamat da ito'y papag dito yung inaramid ni Mang Inton Ato yun ti danaw maki. Ay, agyaman ako na yung Mang Inton Thank you. Hatay ta. Napintas tinagbanagan dito aramid ka landscape dito arobayak. May pakita dito iti vertical gardening. Apag isumot tayo, dadadagiti mulak dito. Bagay! Naimbang nga oras mo, Kapitan. Ay, para, nagkararabid ka ba iti landscape mo dito arobayan? Uwan, Kapitan. Amuyo mo tayo. May saka dagiti nakiseminar. Idadati na angay a seminar. Iso nga da ito Impakat kung dito arubayan. Ti insuro da iti seminar. Ada dito iti vertical gardening. Tapno ada ti aktual a makita dagiti ka aruba. Kat amudan to nanya taramidan da. Ay na, imbag ka pa'y barok. Tamom ti tumulong dito barangay tayaw. Nagagit ka launay. Kasta talaga, Kapitan. Rumba nga tumulong tayo iti komunidad. Tapno makaipay tayo mo iti uray basit a kapanunutan. No may panggapon iti pa nagprogreso. Ay katsapay la ko mga rod Tada ito nga naramid mo a landscape. Tuladin to, dagiti ka barangayan tayaw. Nalain. Apay, Kapitan? Yaramida man ti report ni Makay. Nagbulbolunter diti barangay tayaw. Ay ta. Naggagay. Agmulmulay ti kumkumpormay. At dapay garden nan, iyarubayan na. Wala, Kapitan. Ngamawan mo ti makitak na imula ijay. Adda. Nagmula nga rod ni Makay. Ken adon tinararamidan na dito barangay tayaw. Tinarimaan na pa iti bubong ti barangay hall. Ha? Adto, ti detalyay. Kasapulak na ito inton pikat Ken kugayam. Aramidan mo tindaga di report para iti meeting tayaw no sumaruno abulan. Anya, mga ramid ka iti report? Maipapan iti inararamid ni Maki? Wen nga rod SP. Ay na, isupay at trabaho. Ay, amom ka di. Anya day jay? Ay na, agpaspasikat laeng ni Maki. Tapno may employed dito'y barangay. Apay mo't anak ko nam day ta. Kas makita mat. Kompormitar aramiden na. Agvolunteer pa'y amang tarimaan iti bubong ti barangay hall. Agar aramid pa'y iti garden na. Maawata konti kayat mo asawan.
Agpapa-impress ka ni Kapitan, tapno makasarek laeng when no ma-employ diti barangay. Ay na, hustot ako nam SP. Nagpuskol ket di ati rupa na. Dahito imot a Kapitan, mamati mo't unay. Ngarud na. Sige, taaramida kun ti papaaramid di kapitan. Aday ta. Nagtubon dagiti mula ka pitsay. Nalalang tumod dagiti pitsay ko Mayat ti pa nagtubo na kita amula. Wen manginton. Nasayat nga rin na nagtubo da amin. Sika kaditi nangimula ka dagita, Maki. Wen manginton. Inmula kadi pa napalabas a bulan dagita oy. Naglalang to na. Oy, dahil talagayang ti paspasindayag mo ka ni Kapitan, Maki. Nagbasit mo't gayam. Kun kasla saan da pa'y nagtubo. SP. Ani asaan da nagtubo akon kunam ispe. Kat no makitkitam analalang tuda. Kunam kit din asaan. Agpay sumot la kay Inton. Agar aramid lang ni Maki iti panggapon ni Kapitan ang mga laken kwa na ay di barangay hall. Ni, awan ti kasta panggap ko, SP. Nagtalna ka man? Ti kunam kit de, agpaspasikat ka. Agsip-sip-sip ka. Tapno ibagakken ka Maki. Awanan ti bakante a pwesto para ken kay di barangay hall. So sumardan ka man nagpaspasikat. Panawan kayo man lang. Kastala ti biyak, Maki. Saan mon atutupan dagita akon disaya at atat tao? Anya ngay na, Len. Malpas mo ka din dyan paramid ko a report. Ay, kuha kapitan. Saan pa? Ay, hapo, ayan, Alen. Namnamaag amasapak ita amapan iji munisipyo ngam di mo pa'y gayam na aramid dyan report. Kuha kapitan. Sige, taramida ko. Sige, muna ka dyan munisipyo. Ngam isurot mo itong dayta a report, Basta ilipas mo. Kan isurot mo iji munisipyo. Awanin tayo dupe asaw. Uwan, kapitan. Anya, inungtan na ka ni Kapitan. Uwan nga rod. Iso abalsak da di Maki. No saan aga po iti naramid na agarden? Sa anak kumaan na ungtan. Dadaulak sandagit imula na. Ay saan mo't Amang ano nakarkaro nga agungot kan ka ni Kapitan. Ay, talagang agngar-ngar-yatak iti da iti Maki. Makita na! Agyaman nagkada kayo, kakalugarak. Taimay kayo dito yung garden. Saan ada kami tinangaramid iti daytoy? No dikat ni Maki. Ganda kami matitimulong ang nagsibsibog. Damat dito ni Nalain. Uray siya ka! Naglinis akmot ditoy. At tinasayaat, mapantayo pa iji opisinak. Agsasarita tayo ijay. Maki! Kapitan? Apay ka de? Isardeng mo pa laeng ter aramidam, Sumurot kan kada kami iji opisina. Wen, Kapitan. Maki, agyaman na ka. Tata ka tumultulong dito yung barangay tayo. Kastala ti biyag, Kapitan. Anya ngay katawan pa mo ti permanente trabaho. Tumulong aklatan na dito. Tapno sa anak pa may nainayo na parikot ti barangay tayo. Day takot tinasayaat. Nangigmumad siguro, ti kinunadagiti naggapu iji munisipyo. Uwin, Kapitan. Amuyo, jak naman ti kasya desisyon da. Yan tangay kasapulan, nya da mangituloy iter aramida, bueno tirinugyam. Ay sikamot laeng, ti ising-asing ko amang trabaho dita. Kapitan, no mapasamak da ita. Amang anyan tumanin ti rumso asao-sao dagiti sigod nga empleyado diti barangay tayo. Amuyo mo ito na, kagura dak. Di ka di madanagan. Siyak ti makaambo amang ilawlawag katakwada. Inton agmi-meeting tayo no Lunes. Meeting tayo, Kapitan? Kituan, Makay. Iwaragawag kumatan, asikat ti mangibagay iti barangay tayo. May panggap iti nutrisyon. Ay na, agyamanak mo kasta, Kapitan. Pinayaban kayaw.
Tadakayat kong ibaga kadakayaw. Pagsayaatan ka di daytang kapitan. Ibagayo laang no niya ti maitulong mi kapitan. Si dadaan kami at tumulong. No may papan iti dokumento, kapitan, siya kun ti mga ramid tasyak mo ti sekretarya. Oray siya, kapitan. Nalaingak mo't no maipanggap iti panag-budget. Itadyo lang ti kwarta kanya. Siya kun ti makam mo. Saan a kwarta wenno dokumento? Ti pagsasaritaan tayaw. No sana dokumento, kapitan? Kabailak mo't kat ti mapan kadagiti nagdudo mga opisina. Aguray kayo man na doa. Naglaing kayo ngagsaw. Ayan tay report niya, paparamid ko king ka. Nalain. Ay, ikaw, kapitan. Ay na, saan pa'y analpas? Ngam dandanin malpas, kapitan. Uwan, dandanain. Makitam, nalain. Naglaing ka ngagsaw. Agam, awan mo't ti aramid mo. Amom ka day, di pagsasaaw, nalain. Anya pagsasao, kapitan. Di ka sumanaaw. No nakurang mo't ti aramid mo. Ay, anyangay nga aramid ti ibagbagam, kapitan. Kaya't naasawain, ti sao nga sao, ket awan ti mararamidan na anasayaat. Kasta kayo adwa. Ni, adamot na aramid ko kapitan. Ay. Di ka man sumanao dit Itad mo ki din, ti expenses ti barangay tayaw. Ha? Na? Jack pa'y narugyan ana aramid, kapitan. Makita? Awan mo tinaramidam. Ay, impag pa ni Maki. Volunteer kung kunatayaw. Nga madanaramidan na. Tapno mairaman tayaw, iti pasalip ti munisipyaw. Kaya ti asawan, kapitan. Iso ti maikan iti pamadayaw? Ti barangay tayaw ti maikan. Ngam adamat ti maitad kin ni Maki. Ta isukat nga rod ti nangaramid. Kanday to'y pay. Agtrabahon ni Maki dito barangay tayaw. Ngam, munisipyaw ti mang pasweldo kinkwana. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Di ka sumanao no nakurang met ti aramid mo. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag. Ay na, nagpintas mo tanday tabag mo, Danica. Ay, madlawang nginaon. Ay, siyempre talaga ang nginginaan daytoy abag. Nangina ti gatang ko iti daytoy. Ay na, imbag ka pa Ta kerim, ti gumatang iti signature nga arwaten. Of course! Jakmot kaya ti asi-asing arwatan Iti daytoy kinapintas ko, agusarak iti saan branded. Ay na, uray awan mo't Ay na, makapaapal ka talaga, girl. Si Kamot, dinakman apalan, ta branded mo't day ta suot mo ita. Taam. Daytoy laeng? Sa nakaskan ka? Dandani amin nga uzaram iti inaldaw kat, ay na, branded si ka. Well, kastala ti biyag, klaro. Ay, talaga nga apalan ka. Sika talaga. Kat, day tangay sumungad. Apalam ka di. Ha? Ay, when? Apalak. Agam tilaan kinapintas na ti apalak. Kayat mo asawan, di mo kaya ti suot na? Kasi baga kon, tila kinapintas ni Mayumi ti apalak. Saan ko nga apalan dagiti kawas kan arwaten na? Mas apalak dagiti kawas kan arwaten, Danica. Mayumi, lunch break ay. Mamay ka, tayong tamanganay. Sige lang, Rudy. Nagbalo na. Kasta ka day? Wan, iso asaan ako na amapan iji kantin. Tinasayaat, orayan na nga rodbeet. Inakla gumatang iti ka nagkijay kantin, tagsubliak ditaw. Aglanglang taman namangan. Mabannog kan Idinto tanumangan ka iji kantin, nanamay kapay. Awanan niya man na, Mayumi. Basta orayan nak ditoy. Inakbiit gumatang iti ka nagkijay kantin, tagsubliak ditoy. Aglanglang ta amangal daw.
Klaro, kita ni Rudy. Anya ka mata? Claire, kung mata? Nagalas ti Klaro nga awag mo kanya. Sige man laangan, Claire no Claire. Kita ni Rudy. Abay, aya. Sigurado makilanglang manan amangan iti kaopisinaan tayo akas lang mo tsa-tsa no kaw-kawas. Ni Mayumi ti kunam. Katuan, sigurado nga min nagbalon manan da di Mayumi. Katmangan manan iti table na. Sa bagay, husto ka. Ay na, agpadpadala ang darudi kan da di Mayumi. Agpadada ang marigrikat. Ang nakit kita ti kudil ni Mayumi. Ay na, nagkinisi ka. Kasla kudil ti baknang. Anya abak nang? Kasano kumamat nga agbalin abak nang ti kasi a klase ti tao ngay? Kasla nis-nis ti kawas na. Sa bagay, ang saan tayo asigurado, sis? Narigat nga ipapantay latan, marigrigat ni Mayumi. Ano ti amom? Amangan no na baknang met, taapay akas ti kudil na. Kutis mayaman, ako nada iti Tagalog. Ay sus, saan anabak ng dayjay? Makitam adanda ni saan nga agsao, no di mon kasarita. Tatiga po na, mabain. Oy, dani ka. Di mo liplipatan ti pagsasao ako nana. No ti danom ket naulimak, namnamaem anaunag. Ay, adula amin. Diyak lamamati nga da nasayat nga ilimlimod da dya Mayumi. Naalas apalimod ata iso, mamati akpay. Daytoy ka di tay birbiro ka mabando manak ka. Ne, apay akastamot ton tila nga dayta akawas ko, nanang. Inlabak, tanagrugit mo't ngamin. Anya! Inlabayo dayti branded akawas ko. Katwan, ata namurngam kat nga rodan. Ay, anya kayo mutan. Agpakalain kayo amang ilabay ti kawas ko, adi yung manladamagan no, kaya't kung ipalaba kada kayo, ano saan? Ha? Kitaan nyo man tila nga na? Kaslamot dun saan ang nalabaan? Kasla na murmur sang mat? Ay, saan mo't anak ko? Anya saan? Ay, makapasurun kayo. Kapag padayo lang di katrabahuak asan ang matagtagare, gaputa ibain na ti kinamarigrigat na. Ay, anak ko. Inton maminsan, saan nyo apakibiyangan alabaan ti badok, ah? Amuyo lang arudon nga agpapalondri, ah? Ngam nakibiyangan nyo ket din alinabaan ti kaus ko. Ay, makapasurun kayo talaga. Umadanin ti kasangay mo, Mayumi. Anya nga umadanin. Inton umay abulan pay laeng. Katwin, umadani mo ten. Sika ka talaga, Rudy. Apay ay apad padaanam ti kasangay ko. When agsaruno ti kasangay yo kinidan ni kakaopisinaan tayo, san aya? Talo lang nga aldaw, kalpasan ti kasangay mo. Isumat ti kasangay na. Ha? Ay, win nga agpaysoan niya. Apay no, ag-double celebration tayong tulangan dito office. Ay, Jack kaya ti agsaong may papan iti dayta, Rudy. Ngamin, Jack amo, no anya ti panggap ni Danica iti kasangay na. Padasek to man adamagin no anya ti plano na. Tano man nugot, di oray paggidanin tayon ti selebrasyon ti kasangayaw. Maminpinsan taon ti selebrasyon. Apay analiday ka ba kay? Anat mapaspasamak kang ka. Naunag ti panagsunaay mo Apay aya. Jak ngamin malipatan, ti sinasa unidaan ni ka nga anak ta, idirabi eh. Apay ngamin aya, anya timbagana kun ka. Saan ko kano apakibyangan, dagiti branded, akawis na. Oo na yun ni Dani ka nga anak ta. Apay aya akas di nga agsasao. Ay, jak man amula kay. Tiad adapay apaglading itak. Iso ti pa nagpampamarang na abak nang, iji pagtrabahuan na. Pag kunamat. Ay, di mo ayamad lawlakay. Basta no pumanaw dito'y balay, nakapuspustura. Pagparangan na nga isoket baknang. Kansan lang aday talakay.
At dakit ti pangikumkumparan na kanya kung nakatrabahuan na. Jak amo ano apa nga ikumkumpara na kanyak day di tao. Anya ngay nga raw. Kastala ti biyag bagay. May apta padasok to ang kasarita ni Danica nga anak ta. Ay saan? Diyak kaya ti makigiddan iti selebrasyon ka ni Mayumi. Ag selebrarak iti bukod ko. Kabalak mo ti gastos Ah? Si Kamay, jak mo't ibagbaga saan mo akabailan taggastos? Ising-singasing ko lang. Ay basta, siyak, ag-celebrate ak iti restaurant. Ijay ti venue ti kasangay ko. Kat maawis kayo amin nakaopisinaak. Amin kayo akatrabahuak. Ha? Agpaiso? Danica? Maawis kami? Wan Rudy, amin kayo akaopisinaak kat maawis. Iti may sa restaurant ti pangiselebrarak iti kasangay ko. Kita man laan, no saan amabainan ni Mayumi apaman amakita na no kasano kabongga ti kasangay ko. Claire? Ay na, si kagit dimot. Apay aya ang makipinpinalyagan ka kin ni Mayumi. Agsipot na kayat ko apanagnakan ka. Abidot ti atap mo nga amangan no nabak nang dayja Mayumi. Gaputan na kinis ti kudil na. Aro? Dayta ti agpaiso. Panagnakakan kang agpaiso ti atap ko. Agdadata mo ta makita iti lang akan panagkaw-kawas na. Marigrig at dayjay. Ay na, saan kang agsigsigurado? Imbagak mo tankan ka. No ti danom, ket na ulimat. Namnamaem, anaunag. O, anya ti amom, amangan no di nalakayat nga ipasindayag nga adagayam kabailan na. Ay na, itapay laang, ibagbagakon kan ka. Mabainan ka laang, klaro. Aday ka manen, klaro ko namanen. Claire ko na. Ay saan? Klaro, tiyawag ko kan ka. Awagan ka laang iti Claire. No mapanagnagkam, abidot ti panangipapan ko amarigrig at laang dayjay Mayumi. Apay ngagmay sa ka dito ikantin amang mangan Rudy. Ha? Awan ngamin ni Mayumi akadwak. Nakalibita. Nadakit kayo mat, kini Mayumi anya. Ay katuan agkabadungalan kami. Di ado ti amon maipapantin ko na. I mean, maipapan iti kinataon na. Ha? Anya ti kahit mo asawan? Ti kayat ko sa wen. Amang ano amom, no anya ti background na. Ha? Nalimod ni Mayumi. Saan niya agsasao, may papaniti kinatao na. Yung ti sigurado nga mok, nasingpat, kan simple laeng nga tao ni Mayumi. Di met umadanin ti kasangay na? Katuan, ibagbagag nga rod kan kwa na, nga awisin na tayo mat ijibalay da. Ay, mayat day ta, Rudy. Saan tayo pa nga amon, no sa dino ti balay da? Mabain ka no, mate. Oy, kanya kumaga po ang mabain. Bayam man, tasyak to ti makisarita kan kwa na. Alo ko, yak nga awisin na tayo ikibalay da. Anya man ang tibagayo ayan nanang. Umadanin ti kasangay mo, anak ko. Kayat mo, taagluto ak, tawisam dagiti katrabahuan. Ay saan? Jack agawis ti umay diti balay. Ha? Ag-celebrate ak to iti may sa restaurant no kasangay ko. Ngam pa nga asiyo tasaan kayo nga umay? Anak ko. Jack kayat ti may babain. Jack kayat makita da kayo dagiti katrabahuak. Iso asaan kayon to amapmapan. O anya, mayat ka, Mayumi? Awisin na kami gibalayo, inton kasangay mo. Nakababain samot. Anya kalaki din aya. Awan ti rumbang apagbain na. O, anya, mayat ka na. Umanugot ka. O sige, ngam paspasensyaan yun ton di balay mi Kan noan niya ti maisaganak. Awan anyaman na. Basta sure daytan, Amin tayo nga kakatrabahuan. Mapahan. O sige, maawis kayo amin. Anya ngayon nga raw. Kastala ti biyag ko nakmanay. Bay amon no kasta ti desisyon na. Ay,
Nadnadlaw nga ibain na tanida ni Kalakay. Ang nukas ta ti pakaragsakan na anya nga rod ngay. Kasi itinako namon lakay. Kasta latibiyag. Una, basta suportaran talatan ni Danica. Saan amabalain abaybay anta? Sigurado ka, asaan ang nag-back out ni Mayumi? Awisan na tayo, matidya balayda. Ay na, nalpasan ti saritaan mi, girl. Kan pa nagkita ken ko na. Kat amon atong palen, no anya tinapagsaritaan. Iso asigurado, asaan nga back out na jay. Good. Itamat lang aron, at daiyan nunsyo. Ano tikat mo sa wan? Mabitla nga, dungag ka. Everyone, please lend me your ears. Adala ang announcement ko. Mabitla ang daytoy. Inton kasangay ko, maawis kayo amin iti restaurant dita sa ti office, ha? Dita ngamin ti pag-celebrate ta. Namnamaon kay to amin adumara iti kasangay ko, kakadwa. Wen, Danica, sigurado. Thank you, ha? O, ala, agsubli tayo iti trabaho tayo. Sika talaga. Di mo kaya ti paatiw. Uray anya ter aramida ni Mayumi. Di nakto kabailan nga atiwan. Ang ni, kasi ti kanayon nga ibagakken ka, ha? No ti danom ket na ulimak, namnamaem anauneg. Adula amin dayta. Basta, di nakabailan nga atiwan ni Mayumi. Iso ang masigurado, ano anyan to, ti ipasamo na kadatayo inton kasangay na iti balayda. Awan to apulos dayta, iti sagana iti restaurant inton siyak ti agkasangay. Talagang ipaypaysom ti makipinalyagan ken kuana. Ay na, saan na ka makipinpinalyagan? Pampanag nakaklaan, amas kabaelak ti aggastos ngam iso. Kastala ti biyag! Ay na, jakla ni namnama ang mansyon gayam ti balayaw, mayumay. Katnay, ay na, nakadutilugan iti garahiyaw. Agmay-may saka pa'y gayam nga anak tibak ng anegosyantay. Ala, nagadun ti imbagam, Rudy. Ay na, talaga ngamin anak laatak, mayumay. Kat dagiti sa nga ilim. Pasig a prominente at tao. Ay na, kaadwan kadakwada ti politikaw. Bisita ni Papa Dagita. Da kayo lang ang katrabahwak ti bisita. Ha? Sige. Panawan ka pa'y dito'y ha. Asikaswak lang ti kaopisinaan ta iti dayjay abanda. Claire, Danica, feel at home ha. Saan kayo ngagbabain? Wen Mayumi. Ay na, nakabakbak nang ka. Saan mat? O sige, ag-enjoy kayo ha. Wen, di ka danag. Ay, happy birthday. Ay, thank you mabitlaan. Taas si kaswak dagiti sa nga ili ni Papa. Oh, pa di ka matagtagaringay, Danica. Claire, jakla, ninamnama. Ay na, kung naktumad ngamin ka. Saan narumbang akad nga, ti may sa atao. Kunada nga rudan, no ti danom, ket na ulimak, namnamaem, anaunag. Kas ka ni Mayumi, saan nga agsasao. Ay na, iredera mat gayam. Nakababain, Claire. Pumanaw tansan. Marunrunaw ak iti bain dito'y. Mabainak iti mismo abagi. Gapo iti imbagbagak idikan ni Mayumi. Kasta ati biyang, Danica. Iso nga ita, amumot siguro nga at tanan dagiti ibagam, maipapan iti sabali at tao. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. No ti danom ket naulimek namnamaem anauneg. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag. Inawak dagito yun.
tapno isopay nga aramidet unton madamdaman. Insan, Mm. si kamot tagin inaw ditan. Ket, apay, maiparit insan? Saan matkit di Ang kamaliti sa ludsod ko, insan dibina. Mm. Damagag kumagayam no napanan ni nanang. Nasapa mat arim mo, Aya, ang mga no napan nakitsinda. Ay, wan insan, Mm. anya nga oras sa simangput ka nga Alas 9 iti rabii, insan. Nakaturog kan ay, di simang puta. Riniing na kumalata Apay kasapulan aya, insan. Amumut akanayo nak nga agbakasyon dito, inulakit di taad daw aya. Sa bagay matkit di insan. Mala, tulungan kan nga ginaw. Nanausang! Ay, baston ko! Ay, naapaw! Di ka ba't mangkigtot asika? Ay, Ay, unay kamatem, nanausang. Naglaka ka magigigdot. agat-arak ka! Ay, yata yung manday na ang iwat mo itirupak! Uwan kaya man niya. Nakainomag lang basi. Di ka umasidag ko nakmanay. Ipang-urko kang ka na ito'y baston ka. Pasensya ka, nanausang. Sino ka di jay balasang anapan ni jay balayo di rabihin na? Ay, Juanitaw, no adda panggap mo nga agarab ka ni Divina, saan mo nga itultuloy? Ninanamat. Saan mo siguro takas no agar magkanda? Ay, padrasam! Padrasam tay basnot ko kang ka na ito'y baston ka. Armam lagang day taarak mo! Manang usang, makinumak man itidanom. Ha? Sige na, makinumak itidanom. Mabiit na. Ay na, talagang nabarutega ka. Agasamot ngamintan nagadu. At iti danom. Ni, agmut-mut talang kamutlat taditan manong. Uray kala agduling-dulingan. Sige, kanin ni Manang Osang? Ay, una yun ayan ni Manong. Nay, uminom kayo kiting. Ay, saan man pangarod adeng? Ay, Manong Dulpo! Agawid kan! Sige nga rod, Erlinda. Ang subliak pamananwan, adeng ko napintas. Ala, agawid kan Manong, taing kakat maturo. Ingkan, Manong Dulpo! Ay, uwan. Inako. Bye, ading napintas. Nay, Juanitaw. Kasla nakaadokan sa itinainom Mala, umay kan. Naitulod kan, ije balay. Saan ang kapitan? O kapay lang tumagig. Alakit din, Juanitaw. Itulod kan. Saan ko nakbay? Nagdagulit ka, kapitan. Talaga gaya madi ka madisiplinaan. Nalayan ka nga gilising. Kapitan, kinugtaran ako mata. Ano? Kaya't mo pa iti makaraman. Wano agawid ka. Kapitan. Agawid ako, kapitan. Ay, imbag man ta si kati nakakita ka ni Juanito idirabe ay kapitan. Wan nga rod, usang. Amangan kit dinon niya manan akalukwan ti aramidan ni Juanita, no kwa? Di mo pa'y lakat inikan iti pagnakman na day abarumba daw, kapitan. Ay, saan mo't usang? Madimot Akan may sa, mabalinyag baliw pa ni Juanita.
Kaanon to pa'y nga agbaliw tinaigo mo nan iti arak, Kapitan? Usang, laglagi pam tay kunada pagsasao. Ti tao na amunat agamirais, magunod nanto ti ayat anasam Barang nagbalbalew. Kanayon mat nga iso ti Pangulo ti riribok dito ayan tayaw. Sapay kat kundi aram. Makaamiris to day jay usang. Uray po utem. Kastala ti biyag. Ay, sapay lakuma. Sapay lakuma, Kapitan. Hello, miss! Siyak ka diti bagbagang manong. Uwen, sino ba'y kumaading? Si kamot lang, dagit kita agad. Ay, aprusak man, tabok mo. Anay! At titakyang ko, tiniritir mo matan. Iba't ang titakyang ko. Padpadasan manong katukul titakyak mo. Divina, gusto day tan. Malala, sa konti makaamaw, kaniwanitaw. Na? Imbaliktad mo ni Juanito kunam? Uwan insan, bastos mat ngaming. Iso nga inikakon ay iti pagnakman na. Ay, talaga nalaing kamatan niya insan. Ay, huwag gayam. Addain niya ni Manong Dulpo asabong para kin ka. Ha? Sabong? Amangan mat no para kin ni Auntie Osang dayta. Ay, saan? Para kanukin kaday jay. Adda na yun na pa'y at chocolate. Ha? Sika talaga. Kinan mo kung malatanan. Wan insan kinisayak. Ang nangibati akmat para kin ka. Di ka man insan. Kat inikam kumaan ni Auntie Osang. Ay na, sana mabalin ka ni Nanang Dayjet na diabetic. Ay, umay kakitin ta ibusan ta. Ay, sika talaga insan. Isumat lagayam alumok-lukmag ka. Kapailan mo't gayam jay kaanakam adipinsaan wano sa lakniban ti bagina. Ay, kaat na muna ti agkarati day jay, Kapitan. Iso aya. Inbalibag na mo jay loko awanitaw. Kasta aya, Kapitan? Wan usang. Bilibak nga raw. Tanapilipit na ti ima ni Juanitaw. Husto mo't, Kapitan. Tapno agnakam day ta Juanito. Ang kasanungay usang. No agaram ni Juanitaw iti kaanakam. Ay, padasan na, Kapitan. Basi-basak iti sagad ti rupa na, no kasta ti aramidan na. Si kamot usang. Saan kumamot akasta? Ikan tayo iti gundaway nga agbaliw ni Juanitaw. No agbaliw pa Kapitan. Ay apo, at datay pagsasawa ko nada usang. Ti tao no amunat agamirais, magunod na ti ayat anasam-eng. Kastala ti biyag usang. Ne, Manong Juanito? Erlinda, daga din ni Divina? Ay, adda Manong. Di ka kumagbut-butang ading Erlinda. Sa anak ay may ditoy tapno mangriribok. Umay ko lang pasyaran ni Divina no mabalin. Sige Manong, sumrag ka. Ay na, agyaman na. Agtugaw ka Manong, tayabak ni Divina. Agyaman manan ading. Agyaman unay. Divina, sa anak nga may dito'y balayo, tapno mangriribok kak. Amok Manong Juanito. Imbaga kanyak ninsan ko. No kasta, amo mon ti gagarag? Uwan Manong. Kat sapay la ko ma. Taidjamon ti panagin inom mo iti arak. Kan agtultulo yon ti kinasingpat mo. Ay, uwan, Divina. Divina, pasensya ka iti naaramid ko iti kalabas, ha? Tinapalabas kat napalabasan Manong Juanito. Kas iti prinsipyo. Agyaman na, Divina. Ay. Ape asaan mo nga ituloy ti ibaga Manong Juanito? Mababayinak, mate. Nyam, mabalin ka din nga.
O may kantumanan sarongkaran? Ay, kat mabalin lata ah. Ngamtay ko na akon. Idyamon, timadi nga aramid mo. Wen, agyaman na ka, Divina. Agyaman ako unay-unay. Ay, Divina, balasang ko. Apay, ante. Agdat-daton ka di kang kanihwanitaw. Kaslakas ta, ante. Ay na. Agal-alwad kay tiday dya Juanitaw, Divina. Di kay madanagan, ante. Kabailak asalak niban ti bagi. Ay, sa bagay, nakita mo't kit din ni Kapitan ti inaramid mo kuana ah. Ha? Inistorya ni Kapitan ti panang baliktad ko idikin ni Manong Juanito, ante. Wen, ay na, nagsaya atan. Alila ni ante. Nagtatawa pa eh. Kasanaw, kat si Kapay a babae tinang baliktad iti dayjay nga artag. Ha? Si kakadiday ta, Dolpo? Ni manang usang may katawaan na kit din. Ay, kasanaw, kat itakalaang ang makita ang nakabarong. At dapay nagdakkel asabong di tanay, ayan ti barong mau. Manang usang. Hmm. Sarong karak ko man ni Divina no da. Anya? Sige. Aguray ka nga rod. Urayam agangas kapay dita. Si kamot ante. Katawaam ni Mang Dulpo. Kasanaw, kaslamot mapan makilamay iti kasta nga itsura na. Sa bagay, nadlaw ko day tanti. Ngam, jak nagtimtim ka na. Kat, anyangay mo, tinagsaritaan niyaw. Dayjay, anti. Sinanama, ngam imbagak nga ubingak pay. Ay, o na yan. Agar-aram maggayam at talaga. Kunak nga rod, asikalat ako man ti arman na. Kabalo ka man. Ah, Barang no si Katima magbaliw kan kuana. uray bakit akaon. Jak lapagan anaw ti artag akas ken kuana. Ay na, anti. Tay kunada nga rod. Itao no amunat agamiris, magunod na ti ayat anasamit. Nanausan! Ay, na. Siya kung ti mangawit iti pinalingkiyaw. Ay, nakunak adi nakikigtutan, tikulan ka nay. Nay, saan ka matakikigtutan, nana? Nay, nabanglo ka ita Juanita. Oo, nana. Saan ang kami na niyagbarbartay? Ay, kat nasaya at ano kasta. Ala, si kaman nga ron timang baklay dita sa nga sako abagas, tadyak mabagkat. Ay, una nana. Itulod kayo ni Jibalayaw. Ay, sige, nasaysaya at manan. Ala, awitam nga rudan, tamapantan. Nana. Nasayat man, tagman maneho kan iti tricycle Juanita. Wen, kapitan. Isulaang mo katrabaho. Ay, nasaya at day tabarok. Tapno saan la day agbarbartag ti amam. Saan ako niyagbarbarta, kapitan? Agpalok magak man kidi. Ne, mayat ano kas na ti panggap mo. Tapno maliklikam ti arak. Kanayon da nga ro da kantyawan, nagiti sigot aka inumak iday. Jak kita ni kaskaso, kapitan. Gusto day ta, Juanita. Bye-bye am ida. Nang runa, no dakas lang ti pangiguluan dakin ka. Ikaw mo kit di tagtrabaho. Wen, kapitan. Ken agyaman akmat iti panang bagbagayo kanya kiday. Gapo iti dayjay. Nakaamiri sa kaon. Kahit agkidawak mat iti dispensa iti panang kabil ko kun kaiday, Juan. Wen, kapitan. Amaw. Sa bahali ti madlaw ko ang makagapo, iti pa nagbaliw mo kahit. Nakababain, kapitan. Wen, nagbalbaliwak. Gapukin ni Divina. Makitam. Ay, sige baro. Ipakitam iti kadwan at talaga ang nagbaliw kan. Kung nada nga rudan, ti tao na amuna ti agamirais, magunod na ti ayat anasamay. Kasta la ti biyag baraw.
Insan, kasla naragsak ka mat na sinarungkaran ni Manong Juanito. Ah? Apay insan, madi? Ay, saan man, insan? Agore ka. Agayat ka kadikan kwa na? Kwa insan, medyo. Ha? Uy. Siguradong tirik na minsan. Amom matabarumbado day chay. Ay na, apay awan ayat ipagbaliwan ti may sa tao. Unangam, mga naging sisingpit lang. Mabali na kasta. Ang panagkita kat seryoso mat insan. Ay, basta. Balaagan ka, insan. Nabayaga sakit ti ulo ni Manong Juanito ditoy. Wan insan, kat agyamanak iti palagip mo. Ala, ikak iti kanayunan apanawan amang ipakita iti panagbalbaliw na. Mayak Divina, amwag na damat laing gasat ka. Awan matkit iti maibagakon kan ka Manong Juanito. Ngamin, talaga adakkel tinagbalbaliwam. Ha? Kaya't mo asawen, awan namnamak? Saan ko mat nga bagbaga akasta Manong Juanito? Sapay la ko mat. Taagtali na uden ti kinasingpet mo. Agtultulo yan ti panagbalbaliw mo. Anyangay nga ro, ti pangadeng mo, adeng. Di ka madanagan. Di ka dagdagan. Agyamanak Manong. Kas lang amin, awan namnamaken ka, ading Divina. Apay anay bagamday ta, Manong Juanito. Anya ti kahit mo asawan? Ada namnamak, Divina? Basta lakit di saan mon asubyan ti sigod nga aramid mo. Mamati ak ngamin iti pagsasao ako nana. Ti tao no amunat agamiris, magunod na ti ayat anasamit. Divina, agyamanak, ikarik, agsingsing pitakon. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti taon amuna ti agamiris, magunod na ti ayat anasamit. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag!